Uvela inga uyazombeleza lo makhiwa omzimkhulu wezohatsha. Zinjalo ke nendaba ezingaphakathi zizombeleza ngamalimi wonke. Nanzi ezithujileko. I didn't install blue light. I didn't brand the cars. The cars, I didn't see them physically. Umjaphethe wesikhulu samapholisa kaMasipalati eGuruleni ojanyisiweko ukuthi bayamkhwayela ngokuthi wavumela amalampa ahlaza eza nomsola ngobulelesi uVusimuzi Khet Matlala. Energy cooperation between our two countries is a central pillar of our economic cooperation. Umengameli uCyril Ramaphosa uqalise inyawo eMozambique ukuyokukhwezelela ubudlelwano obuza nobungcono kulamazwe amabili. We've identified numerous errors that results in the misstatements in the financial statements. Zibetha ubumnyama incwadi ze-NSFAS phambi komhloli incwadi izombelele kwehlandla lesithathu. Kuyangithokozisa ukwazi bona nisibambile isikhathi sokuthi sihlangane endabeni zesindebele zika past 5. NginguCedric Mwebya, akwande isitshaba sekosi. Umjaphethe wesikhulu osajanyisiweko emsebenzini kuMasipalati weGuruleni uCommissioner uJulius Mkhwanazi uphikile bona wafakela inkolo zomsolo obulelesi uVusimuzi Khet Matlala ngamalampa ahlaza wengikhulu. Umkhwanazi ubethula ubufakazi komishinini kaMadlanga namhlanje ayoziphendulela ngezwa ngobatsho yobulelesi obebenzeka ngaphasi kwakhe. Ebufakazini bakhe uCommissioner uJulius Mkhwanazi obalezwenzeni ezizwa ngobatsho zokuvulela ubulelesi kuMasipalati weGuruleni uphikile ukuthi wafakela inkolo ezikaMatlala ngamalampa ahlaza afakelwe inkolo ezivikela ingikhulu. In short, commissioners, I didn't install blue light. I didn't brand the cars. The cars, I didn't see them physically. They didn't come to the city of Guruleni. Even Mr. Christian didn't see those vehicles. Isivumelwano sokusebenzisana phakathi kweMedicare 24, iCat VIP Protection Services noMasipalati weGuruleni. Igama lika Mkhwanazi livele lapho. Umkhwanazi ukulandulile bekasolwa ngakho. So the question remains. They've approved, you've approved. You would see nothing wrong. You say it's okay for private vehicles to have blue lights because we've all signed. Is that your position about this? No, Commissioner, now it has been discussed in media. Now I would have seen it wrong. Let me agree. Because you would see it as wrong? Yes, because of what public have raised, what you are raising now, and the way you are raising it, you see, it was going to be something wrong. Ukungezelela Mkhwanazi uqinisekisile bona inkolo izokuvikela zangiqadi ezafakelwa amalampa ahlaza azange zafa kwenkoloyini zakwaMasipalati. Ukulalelwa kobufakazi kusaragela phambili. Ihlangano esanda ukusungulwa iAfrica Mayibuye Movement edoswa phambili nguFloyd Shibambu ibambe umhlangano nababika indaba namhlanje okulandela ukuthokoza umsebenzi kwabaholi abathathu behlangano le. Umholi weAfrica Mayibuye Movement uFloyd Shibambu wethula amachukuluka zokwenza kwabaholi behlangano le njengoba nakulindele ukuthi ibambe iconference yayo yokuthoma inyanga le. In South Africa, December marks a period of reflection on our democratic journey, coinciding with key historical milestones that remind us of the ongoing fight for social justice and economic equality. uShibambu uziphayile insolo zokuthi ihlangano le ayikanzinzi njengoba na sekukhamba abaholi abathathu solo yasungulwa kwenyangeni ezimbalwa ezidlulileko. They then opportunistically resign to create a public perception that the organization is in a crisis, people are jumping off. We're removing them in terms of the decision. uShibambu uthi akuthomi ngayo ihlangano lokuthi kube nabaholi abaphuma ngobuningi ehlanganweni esanda kusungulwa kanti kikho konke lokhu ihlangano le igandelela ukuthi yona inzinzile.
Ngingunontokozo Sikhosana wendaba ze-SABC ngikubekela ngise-Auckland Park eJohannesburg. Umengameli uCyril Ramaphosa nomengameli weMozambique uDaniel Chapo bebayingxenye yokwethulwa kweproject ekulu yamandla i-Integrated Hydrocarbons Infrastructure Facility eTemane. Lobu budlelwane phakathi kweMozambique nekhampani yamandla yeSouth Africa iSasol. uRamaphosa usemaputo evakatsheni lehlandla lesine lokuqinisa zokuhwebelana nobudlelwane phakathi kwamazwe amabili la. Cyril Ramaphosa uthe emhlanganweni wakhe nomengameli uChapo baxoxisene ngokuthi amazwe amabili la angazingezelela kanjani zokuhwebelana. Uthi izimakhulu amathathu ingikhampani zeSouth Africa eziseMozambique. Umengameli bewatsho nokuthi iSouth Africa incamela ukubona iMozambique nayo isisakhudlwana eSouth Africa pha. Cooperation between our two countries is a central pillar of our economic cooperation. The Cahora Bassa hydroelectric dam makes an important contribution to South Africa's energy security. uRamaphosa uthi ukukhiqizwa kwehasa emvelo ngokhunye kufuze kubanjiswane kikho. A good example of effective public-private partnership is the gas cooperation signed by South Africa and Mozambique in 2004 with Sasol as a joint venture partner. Nakusenjalo uRamaphosa njengomjaphethe kaSihlalo weSADC uzwakalisa ukuthwenyeka malungana nobujambo obungasikinyekiko bevikeleko eDRC nepi yomkhaya eSudan nokuchayisana ngepolitiki eSouth Sudan. Developments in one of our sister countries or two of our sister countries, Tanzania and Madagascar. We must redouble our efforts to tackle the threat posed by terrorism and extremism. uRamaphosa ubawa ilizwekazi elibona lirage nokuletha ukuthula ngokukhulumisana nangokulamula. Isikhwama esisiza abafundi ngemali NSFAS sifumene umbiko ngasimuhle kwelehlandla lesithathu ngokulandelana kumhloli incwadi zombelele. Mibiko yomnyaka wemali ka2021 2022 kuya kweyaka 2023-2024 kanti kusalindwe wango 2024 kuya ku2025. Asedosemhlweni beyivele ngaphambi kwekomiti yeParlamente ejeje ifundo ephakemeko ukuyokwethula umbiko wezemali oriyadileko. Umhloli incwadi zombelele uveza ukusetshenziswa kumbi kwe85 billion yamaranda solo kwango2019 kodwa eminyakeni imali ka2023-2024 kusetshenziswe kumbi 438 million yamaranda. For NSFAS in terms of the 23-24 year, you will see that again it's an adverse opinion. So it's been adverse since 21-22, 22-23 and 23-24. There's been no improvement in terms of the audit outcome. It looks like there's an attempt to destroy this entity that has made sure that at least some of us not only access higher education but come out of the system as graduates. CEOs leave, administrators leave, new people come in and they are required to pick things up where they left off. Often they have different viewpoints on how matters are to be tackled. When they get into the crux of it, they also tend to exit. NSFAS yavuma bona kunezinto ebhalwe kusifinyelela kodwa nithi lokhu izokurarulwa ngamahlela amatsha wokuchugulula isikhwamisi okufaka ukubuthelela ingikwelede ezingakabhadelwa bafundi. Part of the challenges that the entity could not reach its target was the fact that we don't have a loan management system. Without that, it made it difficult for the entity to produce data statements that are accurate and that would allow students to be able to pay back the funds to NSFAS. NSFAS itihlela ukubuyekeza indlela yokusiza abafundi ngemali. uKarim utbasungula isiqhema esizokuphenya pheze abafundi abayi-30,000 ebengakafanele babhadelelwe imfundo zabo. Uthi kunamahlelo ukuthi ama-ofisi wabo afumaneke kiwo amaziko efundo ephakemeko. Nasibuya entolo. Lesizwe kamnandi rukhulu ngathi sileko bomeneleni le. Khanye izinto zala emakhaya.
Nawucabanga ukuthi ukudla okumnandi kwenziwa ngedrobheni kwaphela, uyanakade ifikile ituthuko nemakhaya. Siyakwamukela esigabeni sesibili sendaba mbukeli. Indaba ezi ziyatholakala ku YouTube, TikTok, SABC Plus, X na ku Facebook. Asirage nazo. Ilizwe lelithwaya amalanga ali-16 wokulisana nezenzo zokukhahlunyezwa kwabomma nabantwana. Kodwa nangahlanye omunye umndeni usenhlungwini zokubulawalela umntazana wakhona uJoyce Ngomane weminyaka ema-43 ubudala ogada lipholisa eTonga. Ubulewe ngesihlungu ngusobento bakhe izolo ebusuku eNkomazi eMpumalanga. Enye godu impilo yomuntu wengubo eqinelisiwe. Mumuntu ekufuze ngathana uyamvikela uyise labenda bakhe. Usergeant Joyce Ngomane kade asebenzela esiteshini samapholisa weTonga. Ngokutsho kwamapholisa bezwe umkhosi wokuthi kunenthandani ezilwako emzinabo. Ipolisa kubikwa bona libhubhile ekukhambeni kwesikhathi ngamanceba wokuhlatshwa. Sibe nesigameko eNtunda dudana naseTonga lapho indoda lena 48 weminyaka kuthiwa ibulale umfati wakhe lo bekana 43 weminyaka. Ngokutsho komndeni inthandane ezibe zinentshijile emtshado nazo. Kwabe kwaba nencwadi yokuvikelwa emapholiseni. Umndeni ulimele kakhulu ngendlela emangalisako. Asathi sinasendeni nesizathu sokubulawa kwakhe asisadi. Ukomishinara wezokulingana ngokobulili uzwakalise ukuthwenyeka ngesibalo esithusako sezehlakalo zokukhahlumezana ngokobulili nokubulawa kwabomma khulukhulu endaweni yeNkomazi. Nesiphinze sangenelela nesasho ukuthi athi sicela kubuta ukuthi amapholisi la kini akhona na lakhona kuprotecta lamapholisa ngoba nabo banekusaba emakhaya yabo. Umsolwa akulindele ukuthi avele ngaphambi kwekhotho kaMagistrate kusasa. Uphelile umthlago wabanye babantu abanokukhubazeka endaweni ezahlukahlukene kwaNdebele eMpumalanga. Lokho njengobana inhlangano ezingasebenzeli inzuzo iLesedi Pathway Foundation neSpeed Mashilo Foundation zinikele ngenhlalo zabakhubazekile kwevezibuhle eMpumalanga. Kanumbiko siuhlanganisele nguComfort Masumbuka. Bangehla kwekhulu abantu abanokukhubazeka abavele endaweni ezihlukahlukene kumasipalati eThemsiliyane eMpumalanga abaphumelele ukuyofika eholweni yomphakathi evezobuhle. Lapho ihlangano engasebenzeli inzuzo iSpeed Mashilo Foundation neLesedi Pathway Foundation ngokuhlanganyela bezinikela khona ngenhlalo zabakhubazekileko kulabo abanokukhubazeka endaweni ezikumasipalata lo. Bathi umnqopho kwenza impilo ibe lula kulabo abanokukhubazeka nalabo ababatshejako. Mahle lama wheelchair aqinile nokucina abantu bakithi bazakwazi ukuzihelebha babahelebhe bakhiphe endlini bakwazi usigambela baye emall bakwazi usigambela baye emholweni bakwazi uzikhiphela imali abasanezathu ukuthi sibaquke ngengubo. Risafeli fela mothembisile rena le gape le Bushbuck Ridge le Wheatbank le Dr. JS Moroka ke morile go fana ka tsona di wheelchair. Thagesello ya rena gore go seke wa shala go ne le motho e le reng wa kukiwa ka kobo wa kukiwa ka stulo. Usomkhandlu wezokuthuthukiswa komphakathi eMpumalanga unompumelelo Hlophe uthi lokho phungulela uhulumende umthwalo ngoba akakhona ukwenza konke yedwa. Singohulumeni sisodwa angeze sakhona ngoba iburden namkha ijijilo ezikhona emphakathini zinengikhulu enezenza ukuthi singakhona ukufinyelela lapha. Kodwa noma sihlangana siberekisana kuba bulula ngoba lo uzana lokho. Zola baqeda ukuthokoza labo abazuzileko. Adore yano ke siganato direleta kokosa okhabe. Awona ke mkhaluta ugakhaba gayo. Always ufuna inkoloyi and ukufuna inkoloyi kosa bakuguge bayetene ufumane ngore nala uyakhona ngore wakhona gore ke wheelchair ugatiyela mara kosa bakuguge wawana gore ukaske bokhona gore utohlala ugugwana kwenye na yenye. Ithubelo yazi lifike ngisararekile ukuthi ngiyokhamba ngani wheelchair ambe sengingasafuni ukukhamba. Ngihlala nobhutama omunye uyagula kose ngiyokwenza ibreakfast sela amapilisi ngingakwazi ukuya ngekitchen mara namhlanje ngithe ukuzwa ukuthi bakuzokuphakiswa ama-wheelchair ingathabakhulu ngathi uzimo mkhulu. Maye ngithokoza kangangane ngiyigogo kakheli ngihlala naye akasena wheelchair ngithe bona ngizwe ngaphuma ngakahlambi ngagijima ngobelo
ngathi net nayatholi wheelchair lakhe bayayibona abanginikela yona yakhe bese leyiphukile ngingazi ukuthi mde ngishingephi namandla kasekho namadolo ayabhala ngijabule khulu nangalahlala ngomuso ethe kuthana ngiyalila. Lezi inhlangano ezikasebenzeli inzuzo zithi basese banengikhulu abantu abasadose emhlweni begodwa nalabo abasahloga lezi inhlalo zamavili begodwa bathi nahlelweli bancamele ukulikhamselela nakezinye imfunda esikhathini esizako. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikubikela ngiseveza ubuhle eMpumalanga. Ibonakala izabthaka ituthuko endaweni ezisemakhaya. Kodwa nokho ilutsha ngilo lithathela phezulu indaba yokuvula amabhizinisi. Kanti endaweni yeMandlethu ebeyaziwa ngeVlakplaagte number 2 kwaNdebele eMpumalanga kunomuntu omutsha uDumisani Mabhena ovule ibhizinisi yokudla. Akusikuthi uMabhena lo umuntu othanda ukudla kwaphela, kodwa umuntu othanda ituthuko. Le misebenzi yomuntu omutsha uDumisani Mabhena ophumelelise ibhudango lokuthengisa ukudla, ukhanzinga inyama yekukhu, imbambo esithi maribs nasele sizidla, amabheka noburotho obhakwe inchebo zakhona obizwa ngamagama ahlukahlukeneko kuya ngokuthi ungowakiliphi lokithi. Abanye babiza ngesiphahlu, abanye bathi ikota. uMabhena uthi wathoma ibhizinisi eli eminyakeni emihlanu edluleko. I tried nami ukuthi ngiphushe iJunk Cafe with the little that I am making from i-business so that iqhubeke iJunk Cafe. Sina 5 years njengoba ithome 2020. So now isifiso sami ukuthi manje ngafonyana ama funding or sponsors Junk Cafe, as little as it is, at least ikhonile ukuthi iqashe someone ukuthi na ikhona ukubeka uburotho etafuleni. Abathengi bathi ukudla okumnandi kangaka bakugcina nabaye ngedrobheni. Kudla lokho kumnandi mareg kuyakarisa. Ke bazokuvakatshela iJunk Cafe because nje sidla kamnandi rukhulu ngathi sile ubomenileni le. Khanye izinto zala emakhaya. Izinto zala emakhaya bo Junk Cafe Vlakplaagte number 1. Uyabona nawo nepresentation akhona bonyana kukubiza ukude le. Into ngayitsho lana baseva the quality ongayithola kuma big franchise. So ane competition Junk Cafe is coming. Nilindele ngobana soon and very soon izabe igcwele konke nje. Lokhu kuhlathulula ituthuko yendlu enzima nelutsheni lakhona khulukhulu endaweni zemakhaya. Kanti ibhizinisi likaMabhena lelithwayele litshengisa ukuthi ibhudango lomuntu alifi umnikazi asaphila. Nginguphindile Msiza wendaba ze-SABC eAuckland Park eJohannesburg. Kasikala kezemali iranda linzinzile nalinganisana nezinye imali ezikulu. Akumbona wakho mbukeli ngama-final we-Carling Cup. Umakepulo umhlaba kamasipala wona ongenhla kakhulu kule game le, wona ozayithatha le cup le. Ngibona ngathi izowina nje, izobashaya ngo-2-1. Pirates izothatha unongorwana we-Black Label ngamagondelo amathathu elizeni. Orlando ngaphandle nje komzima 2-0. Wabuta ibhasi ibhaliwe uyibona ukuthi ibhalwe ukuthi Orlando Pirates, iPirates iyophakamisa nayi inzebe yeCarling Black Label. Noxa nje nayo iMarumo nginoyikhupha ngaphandle. Khumbula kaloku umhathi indebe ezimanga le. Nanoma iyothumbele emzimeni mara okusala iyothumba iMarumo Gallants ngiyakutshela iyokuzangelize ngemva. I-Orlando Pirates idla ngokuphuma kwangoko kulena icup eCarling Cup kodwa ke kulena game siyibona isiya ku-final ngamanye amagama noba kanjani iyayiphakamisa le ndebe. Bayathanza noma bathanzi phambili maBhakaniya bopha Bhakaniya nomlandzeli omkhulu Orlando Pirates itakwina nga-2. Kanombona ngeumbukeli SABC ayizukuthweswa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli.
Lochane ekhaya ngelesithathu selikhela wathela ngapha ngeGauteng asicalele ukuthi kunjani ke ngapha ngeJingalanga yenarha sibona livulile manengihle amathuba egwini langale ngaKwaZulu Natal nge80% nawungenelelako nokho ayancipha athi 60% esifundeni seMpumalanga eGauteng ngale ngeLimpopo nakezinye indawo zangale ke ngema angithi ke ngeMahikeng eNorthwest nasithi siyaqala ke ngapha ke litholakala nge30% endaweni zangeFreystata ikungule oyibonako ezabe igcwele kusasa ekseni nawuchayilako uyecheje uyelele kanti ke ngaleke endaweni zemkhawulweni weNorthwest nangeNorthern Cape selbona izulu ngamathuba alinganiselwa lapha ku60%. Sithole lapha ke isilemukiso ngobusuku obu kunemjijo eduma kumbe esifundeni sangaleke ngeLimpopo ngapha ngeGauteng nakezinye indawo zangale ngeNorthwest nesifundisa ngeMpumalanga siyocala ukuthi kusasa silemukiso ngisiphe sisitholileko ngaleke endaweni zakuboMahikeng nangaleke ngeUppington khonakalo yomlilo yemango asicalele amazinga wokushisa sithome esifundeni sangapha ngeGauteng sibona lapha kufuthumele endaweni eziningi kuphole lapha eBroncosprate neSprings nge23 iJohannesburg nge25 ifuthumele nePitori nge27 leya iLimpopo ebonakala endaweni eziningi kufuthumele edzanini khona ke kupholile nge23 sibona lapha iliphalale yona ke ingayachisa nge30 sifundeni sangale ngeMpumalanga kupholile endaweni eziningi lapho kubo Middelburg Malahleni kwaGafontein kanti ke isikhukhuza sona ke siyafuthumala ngemva kwamadina i25 degrees Celsius lapha KwaZulu Natal sibona ipholile Pietermaritzburg neDurban eRichards Bay ifuthumele nge24 siyalingale ngesifundeni sange-Eastern Cape isifunda lapha eGqeberha neEast London sipholile kezinye indawo zonke pheze sifuthumele lapha kuBokomani nge29 iJingalanga Kapa leya ebonakala lapha eCape Town kufuthumele nge26 lapha eMossel Bay kuyachisa khulukhulu ke boFredendal ngabo 36 iNorthern Cape iyachisa Springbok neUppington nge36 kanti ke kubuye nganeno kezinye indawo ezifana lapha kuBoda iFreystata leya ke ebonakala nayo phole eFixburg nalapha eBethlehem kezinye indawo kufuthumele lapho kunye njengeBloemfontein kuyachisa iNorthwest kokugcina esibona ifuthumele endaweni eziningi kuchisa lapha eTosca nge34 sibona negodi ngesikhathi esilandelako tido Asana ngelesihlanu zikhona indaba zeSwati kanti ngesimbi yekhomba ebusuku nje ngezesulu isale nomusa